Hello friends, welcome to my YouTube channel. Kakipan ka video hon hin vet pe wa hin subscribe pe wa tha ni yong le tene like ni hin bol pe comment hin bol jan ki pa thu ken sen tene kakipa kin question ho ti hon hin do ji ka bol thei chen ka ka hin bol pe the ti ka sei no hin te tu na ken setting chule Adobe scanner khuna chu mandia pham a hi lo le iti mandham ti ka hin sei ti hin gipat masong kamin chule bonga hin ka channel a than hi le hin subscribe pe in la alu in hi jong le video hi nang dinga na phat chom pi mai the na hi je chun abula kona azo na gen hin vet pe ki ding ka hin thu me ten chi video hi ka hin sem ho he kon khat in a het sa yong hi mai the na a het sa cho na vet na wa ni het wa na vet da yang the he na hi lo ne skip yang the he na ho poi a hi wa chi ka sim lo na hi education purpose le mi a hello lai ga het sa na dinga ka hin sem ji bo hin cha cho na na het them di nong ka hin thu me ta tu a ka se hi Adobe photo scan hi I amandia pham ki amasa poina ka hin sei di he nge chi mandia pha na example a document ho na ki koi tu no ma cha na ki koi tu the hin then photo ho ki sen video ho ki sen hin na ki koi the na chu ka sei ma sa Zinam tila chahi khat aphat na chu na phone asita jong le a hi ro le na email na phone a app song mang ta jong le chi apps na download kit na phone tha na man kit na download na man kit email na suna le na document jo si de na pdf file ki si ma he cha pdf file chu kase banga cho Google Drive amasa kase banga Google Drive banga he man cha the he na che a hoya a pha ke dinga wang pha he tan che ke dinga he document ho scanning ga bola phat cha ki koi tu the na ga ki se ba thesis ka suna jo cha che kaman he che kamana scanning ka bola tene phat cha pdf ka se ma mi ka thona printing a ti ai ka bol ji hen ke dinga wang phat chom he nang itin nage lam itin na phat chom pi am nang ki po he na nang iti naman dham chi choi hin itua ka hin se a phat na hin tua hi iti hon dham chi ka hin sei de tia man di da no ka hin sei di hi je chun fula na hin vet living ka ti mu ve app store ai che di app store hi ip search di ham tela Adobe scan kiti pdf scanner ocr kiti na chi hol di scanner tam ta min pdf file sem ne tam ta min hi ma chi ka adai hlan na chu a phat ka naman sa hi de chun na hona na bol di na man no wa anamang win ti ka het sa hin cha che di hol cha ten le a tha ni a le na ki download na ki download cha ten le open na me ding cha screen na yong ka hin pe hin pacha na ve na ten na open jo ten le cha hi ama sa pe na sing in Google kiti sing with Google kiti in ten ni a hi sign with Facebook sign with Apple kiti na amas pena so Apple ka man pa na tu a hi Google a ka man he ka khial hin Facebook nga hi man thei he chu aboi na poina ai ma passport na hai mil lo nga he chu amian pen he passport email passport na piale email le passport ne he Facebook hi le Facebook email ete hi lo Apple a hi le Apple email na Apple email account Apple account chu passport ne he thang a ye chu ka sei masan he chai ken Google ka science in din chai phat ne hi ka sei banga chun amasa ka sei banga chun chi phat na tama tam he na nang dinga ong phat de chu kata asan ja ka hin bol hin chai Google account hoi na dei pe nam ne ki select thei ke ai account tamin nang khat no ne mai the na nei pen na jun ki khat ding chi zo tan la continue me mobile apps use continue me hin continue na me de continue na me chai tan le welcome to Adobe scan ki ti ne let's go cha han me ding na me chai tan le will using the apps in a meeting na me chai ten camera hung ki on thana automatic camera hung ki on de camera chu te ka na in scanning ka bol di hi je chun chi ga scan le chi ka scan jo hin chai screen a khen pe na nup le na ga edit the hi lo le retake a hoi lo wale retake na atha na kap the hin jo ten keep scanning hin na me ele continue de hin cha hin na dei ja keep scanning jo te
adang yong na ball thei na lai na tam ta 26 27 30 piece chena he scanning na ball thei he chu ka het sa hin cha he na ball no ma le na ball be thei chen le hi lo le na edit no ma le na edit thei hin cha edit na dinga choya chi nga ham cha tla one photo na kap na pa chuna lut ding ni lut cha chan cha he crop epp ham na crop normal na crop thei hello 8 na on chi the 8 piece na na nup le 8 be the na rotation no mean hello crops size ep size na dei ham a4 size b4 he legal hi na apona a5 hi na dei na kisim the na document so hin na clean the color on na hel the na coloring a hi yong le black and white hi on na ball the chu hin nang na dei ta na ke edit ken ka hin sei a chu edit lo direct ka hin vet sa hin na ta achunga adobe scan 14 october 3 kap ni adet hin cha he ep document ham chu na sut the he na dei na sut the iten na rename na me ale rename min cha na ki mi ade ken cha okay ka mi hen okay ka mi he rename a he okay ka mi hen ka complete tai ka complete zo tele achung langa pdf save pdf hu ka mi ale photo he save pdf a ki save thing iten automatic nga na account wa chu na email a chu ki upload de he chu ka ase upload jo tele na vet thei hen sharing o sharing na mi ale chitapanga na sim panga chu na thot pen chu lu de ten direct print no ball thei na chu ka head circuit ni he cha hin na phat chom pi ale lung se ten ni hin share pen la a hello lai dingong ka ta sen tho ko ma ni hin share pe ding no ka hin thu me cha na phat chom pi ale do like subscribe on hin ball pe ding no ka te me ka